Dobro večer. Nadam se da ovo funkcionira. Da me čujete? Vidit ćemo. Valjda ćete se treba bi mi neki feed. Jel me dobro čujete, jel me vidite? Ili ću pola sata pričati samo sa sebom? Evo, odlučila sam se i ja malo javiti uživo. Dosadno, karantena je, stojimo doma, nemamo šta raditi, pa zašto ne napraviti nešto korisno. Večeras ćemo pričati malo o kompenzaciji. Hvala Vesna. Pričat ćemo malo o kompenzaciji u ronjenju na dah. Znači, prva stvar praktički šta osjetite čim uđete u more je pritisak i morate iskompenzirati. Morate iskompenzirati znači, tlak da bi mogli nastaviti roniti. Obično mi se ljudi javljaju sa problemima sa kompenzacijom, teško kompenziraju, silovito kompenziraju ili ne zna kompenzirati. Više manje svi imaju problema s kompenzacijom, tako i ja. Razloga je više. Kompenzacija je vježba, jednostavno je vježba i mora se vježbati na suhom i u moru naravno puno bolje. Ali isto tako se treba vježbati na suhom. Zašto? Zato jer koristimo nekakve mišiće, nekakve pokrete i isto kao i trčanje. Šta više trčimo, bolje ćemo trčati, tako i kompenzacija. Šta više kompenziramo, šta više vježbamo u te mišiće u kompenzaciji, tako ćemo bolje napraviti taj manevar u moru. Meni je trebalo puno vremena da naučim tehniku biti koja mi najbolje odgovara. Imam dosta problema sa sinusima, sa ušima. Česte su mi bile upale ušiju zbog suženog zvukovoda. Imam devijaciju septuma, sve to jako loše prohodno. I onda sam morala naučiti jako dobro kompenzirati da bi mogla uopće zaroniti na dubine na koje ronim. Ja? Tako da, što se tiče samih vježba, postoje osnovne dvije tehnike kompenziranja, to je Valsalva i Frenza. Valsalva, znači razlika između Valsalve i Frenzela je kod Valsalve, hvala ljudi, kod Valsalve znači koristite zrak iz pluća, znači dijafragmom gurate pluća, zrak iz pluća za kompenzaciju, a kod Frenzela u biti koristite samo zrak iz usta, iz vrata iz usta koristite za kompenziranje s pokretom, s nekakvim pokretima jezika i vilice. Sami nedostaci Valsalva je najjednostavnija za naučiti. Znači samo se stisne nos i gurne dijafragma da potjera taj zrak za kompenzaciju. Kompenzira se tako da se vidit će se ovdje. Napuše se zrak u nosu. Ja? Veliki su nedostaci kod Valsalve, ona je osnovna tehnika, ali puno je nedostataka, ona je u biti početnička tehnika kompenziranja, služi za, ne znam, 10-15 metara, neko roni više, jel? Zavisi od kapaciteta pluća. Znači, šta su veći kapacitet pluća? Kod Valsalve, pozdrav Branko. Što je veći kapacitet pluća, dublje ćemo zaroniti sa Valsalvom. Zbog pritiska. Ja. Što se tiče Frenzela,
Kod frenzela je to stvar puno jednostavnija, znači ne koristimo uvuče zrak iz pluća. Znači zrak iz pluća uvuče ne koristimo, koristimo samo zrak iz usta za kompenzaciju pokretima vilica i jezika, gdje guramo zrak za kompenzaciju. Isto tako kod valsalve su moguće i ozljede, treba često kompenzirati, dosta je nasilna, vidjela sam svašta u moru. To su takvi zvukovi prilikom te silovite kompenzacije valsalve da je to strašno. Glasao se kod dupini. Mislim, dobri to smija. Dok se ne nauči cijela ta tehnika, treba proći neko vrijeme, treba puno vježbat, puno biti uporan i onda to dođe na svoje. Kod frenzela, znači frenzel je puno jednostavniji, njega su, mislim da on izmišljen, napravljen kod tehnika za doba Drugog svjetskog rata, da su ga koristili piloti prilikom poniranja, jer su valjda gubili svijest zbog tih velikih G-sila i poniranja s visina, tako da su izumili tu tehniku kompenzacije da ne bi gubili svijest. Ja? Već sam rekla, kod frenzela se samo koristi zrak iz usta, vrat usta, i puno je jednostavniji, njega kad se jedan put savlada, puno je jednostavniji za korištenje, kompenzacija je puno ugodnija, puno lakša i manje su ozljede. I treću stvar što bi isto tako rekla kao kompenzaciju, to je mješavina miks najboljih tehnika, to je frenzel mouthfeel, to koriste freediveri, stvarno je tehnika je zakon, mene je preporodila, skroz mi je promijenila ronjenje. Znači to je kad se koristi samo zrak iz usta, znači na dubini se, na površini se lipo dobro opustiš, jako udahneš, pakiraš, okreneš se, zaroniš i na nekoj dubini, ne znam, 10, 15, 20, 30, neki preko 30 rade i to ima veze sa kapacitetom pluća, a to mogu jednom drugom prilikom pričati, malo je komplicirano. Ja recimo uzmem mouthfeel na oko 20, sad mi je alarm podešen na 22 metra, tada, znači na 22 metra iz pluća izbacim zrak u usta. I taj zrak iz usta koristim za daljnju kompenzaciju. To tako ide. Podvodni ribolovci naši ovdje u Hrvatskoj, vani, svugdje, u svijetu najviše koriste frenzela, jednostavan je stvarno za korištenje, mada i oni dođu do nekakvih dubina, gotovo da nema ronioca koji nije došao do dubine gdje više ne može kompenzirati. Sad zašto je to tako, zbog čega se to sve događa, mogu malo objasniti. Najčešće, recimo kod valsalve se dogodi da jednostavno nema, znači dođete do dubine gdje više ne možete iskompenzirati. Šta se dogodilo? Okreneš se, ideš put vani i shvatiš u biti da ti još imaš zraka, da imaš krcato zraka, a došao si na dubinu na kojoj više ne možeš iskompenzirati. Pa imam jednu malu bocu ovdje, pa ćemo najjednostavnije napraviti prikaz šta se to točno dogodi. Znači, ako je ovo, zamislit ćemo da je ovo ronioc, ovo su mu pluća, znači ovo je glava, i ovo su mu pluća i zrak u plućima. Ovo je zrak u plućima. Šta se dogodi kad zaronite? Dogodi se da okrenemo se vertikalno, idemo roniti put dole i šta se dogodi sa zrakom? Zrak u plućima bježi u donji dio pluća. Znači, on ga više nema. Znači, mi u tom trenutku u ovom dijelu, znači vratu, u ustima, uopće više nemamo zrak za kompenzirati i onda dolaze muke po valsalvi, znači gdje vi sa dijafragmom gurate pluća, taj zrak iz pluća da idete iskompenzirati, zraka nema zbog pritiska.
Najveći pritisak je praktički u prvih 10 metara, najveća razlika u tlakovima je na prvih 10 metara, zato jer je, znači na površini je jedna atmosfera, na 10 metara su dvije atmosfere, 2 bara je već pritisak i najteže je iskompenzirati praktički u tih prvih 10 metara za početnike, za više manje za svih. Ja? I najčešće se kompenzira u tom, na tim dubinama. Poslije to već malo ide lakše da se dubi. Ja recimo prvih 15 metara, to ja tako u glavi zamišljam, ja? Preskačem tih 15 metara, tako da što brže odvozim tih 15 metara, konstantno kompenziran, tako da mi poslije bude lakše. Što se tiče problema uopće sa kompenzacijom, svi smo se našli prije ili kasnije tijekom ronjenja u problemima sa kompenzacijom. Zna se dogoditi da zbog dehidracije jednostavno da nam se krv toliko zgusne da nikako više ne možemo iskompenzirati. Znači to su ovo dugotrajna ronjenja, dogodilo mi se 1.000.000 puta. Znači ljudi koji rone cijeli dan budu na moru, uslijed dehidracije, pored i ostalih stvari koje im se može dogoditi. Dehidracija je važan čimbenik, znači kod kompenzacije. Ono što bi vam htjela savjetovati, znači što se tiče kompenzacija je najbolje objasniti ovako. Znači nemojte nikad roniti da osjetite pritisak i onda kompenzirate. To recimo izbjegajte. Najbolje kompenzirati da nikad ne osjetiš tijekom ronjenja, tijekom tog svog zarona, da ne osjetiš pritisak u ušima. Ljudi često dođu do onog momenta kritičnog, kad im se znači, uši skroz stisnu, kad ih počnu boliti i onda počnu kompenzirati, onda jako kompenziraju, pa ima svakakvih problema, barotrauma u ušiju, krvi na nos, ne znam, skviza, čak može biti skviz na tako malim dubinama. Znači, izjednačavajte često i nježno. Taj frenzel može biti toliko nježan, toliko lagan, minimalan i konstantan. Da nikad ne osjetite pritisak, znači, tijekom svog ronjenja. To je recimo osnovno. Isto tako bi trebalo usporiti kad ronite. Ako osjetite nekakav pritisak, zalipi vam se kapuljača ili nešto, osjetite nekakav pritisak da nešto nije u redu, obavezno se zaustavite, nemojte siliti taj zaron. Najgore, znači, siliti bilo šta u moru. U moru nema sile, more ne prašta. To je jedno čudo. Znači, pored toliko tih problema, svi ronioci koji se susretnu sa problemima s kompenzacijom, svi su prošli više manje i nekakve i barotraume, puknića, bubnića, poslije upale, navale krvi iz nosa, svašta. Šta bi još mogla spomenuti? Bilo bi dobro recimo da se prije ronjenja, znači freediver imaju to u svom nekakvom, u svojoj rutini, da se dobro istegnu, pogotovo prsni koš, vrat, ruke, prije svakog ronjenja, znači to je njima rutina, gotovo svakodnevno ronili, ne ronili. Isto tako bi to savjetovala i podvodnim ribolovcima. Puno je lakše za roniti, brže se adaptiraš, prsni koš bude puno elastičniji, mekši i lakše se roni, znači ako se dobro istežete. Ja? Ima još tehnika što se tiče kad se zalipe baš uši u odijelu, kad se napravi potlak u kapuljači, onda je gutanje, recimo. Progutati slinu, to može očepiti uši, pa nastaviti zaron, mada bi ja svima savjetovala da u biti izađu. Bilo kakvi problemi tijekom zarona, najbolje je izaći vani, pa se ponovo pripremiti, pa ponovo krenuti sve iz početka. Najgore je u biti nastaviti, znači naći se u nekim problemima
bilo s kompenzacijom, bilo s nekim drugim problemima u moru i onda još siliti dole nešto raditi. To je najgora stvar. Najbolje izaći vani, nadisati se, ponovo krenuti, vizualizirati taj zaron, krenuti iz početka. Uvijek se može izaći vani, krenuti iz početka i to je najbolja stvar. Najgore je ostati dole i nešto siliti. Vidjela sam svakakvih zarona, pa to bude, pa se ispravljaju, pa opet zaranjaju put dole, pa stoje malo horizontalno, malo vertikalno, pa sile kompenzaciju. To se ne bi trebalo raditi. Evo vidim, ovdje ima nikakvih porukica. Hvala vam svima koji gledate. Ako ima kakvih pitanja, iskreno ne znam gdje bi trebala pogledat točno. Fenomenalno. Gdje bi trebala pogledat točno gdje su pitanja. Znači na samom... Da, pozdrav ljudi. Imam šalju i na mobitel i na Face. Znači šta bi još mogla reći vis-a-vis kompenzacije? Kako ćete biti sigurni da li izvodite frenzela ili valsal? Obično se vidi razlika prilikom da li se miče prsni koš ili ne. Mada vi možete ili kako ćete znati iskontrolirati epiglotis, da li vam je zatvoren ili nije. Najlakši način je da udahnete, znači jedan lipi udah i držite otvorena usta, ali da vam zrak ne ide, da vam je i dalje prsni koš napet. Znači to je kontrola epiglotisa. Što se tiče kompenzacije u takvom stanju, znači da li je to frenzel ili valsalva, opet zatvorite epiglotis, možete udahnuti. Znači kompenziran, hvala kuma, kompenzirate, pluća su, znači ne dirate zrak iz pluća, epiglotis, glotis je zatvoren i kompenzirate samo sa zrakom iz usta, koji imate zrak u vratu, zrak u ustima. Ja kad sam počela u biti, tek kad sam skužila frenzela, kad sam htjela naučiti mouthfeel, puno sam tako sjedila ispred gledala i pokušala skužiti kako to ide, šta to, nekakve pokrete sam izvodila, ništa to nije funkcioniralo u početku, tragedija. Isto tako sam pitala dosta tih freedivera kako kompenziraju, pa svi ti nešto kažu, pa ja nešto iskrim vilicu, izbacim jezik i to malo ko u biti točno može točno objasniti kako kompenzira. Ono što ću vam sad reći, to su vam mali slatke tajne i to vam je show. Odmah ćete naučiti kompenzirati isti sekund doslovno. I to lipo vježbate doma, pokažite prijatelji, rodbini, babama, didama, kome god želite. Kompenzacija je važna. Jel? Znači, najlakše da naučite kompenzaciju je ova vježba i to lipo ponovite doma, vježbajte. Znači, zatvorit ćete usta, jel? Udahnit ćete, držat ćete dah, stisnit ćete nos i pokušajte sa zatvorenim ustima izvoditi pokrete kao da govorite slovo k pa t. K, t, k, t, k, t, k, t. Znači, zatvorite nos i probajte reći k pa t. To vam je najlakše objašnjenje kompenzacije frenzel. I to je to, cijela čarolija u tome.
Znači kad to savladate, taj KT, te pokrete koje u biti morate napraviti da bi uopće izgovorili K i T, pokret jezikom, pokret vilicom, to je kompenzacija. To vam je kompenzacija. Meni je to stvarno, kad sam to naučila, otvorilo mi potpuno. Ronjenje, još taj mouthfeel, još korištenje tog balona zraka u ustima. Taj zrak iz usta koristi za kompenzaciju, potpuno mi je promijenilo ronjenje. Spominjala sam da sam imala dosta problema s kompenzacijom. Isto tako, zbog tih čestih imala sam česte upale u ušiju, čak jedan put navala u krvi sam imala, blokirani su mi bili sinusi prilikom njenog snimanja za emisiju More. Ljudi su se dobro bili prepali, ko šta se događa, krvari na sve strane. Pomogli su mi, znači, i čak nekako osjećam da mi je lakše iskompenzirano ovo uho, Pro-Plax čepići za uši koji su perforirani, probijeni su. Skužila sam da mi je puno ugodnije, lakše roniti sa njima. Od 2012. de facto od kako ih koristim nisam imala niti jednu upalu u ušiju, ali ih stvarno svaki put nema, bez greška, uvijek ih nosim sa sebom na ronjenje i puno mi je lakše prilikom kompenzacije. Sad ne znam, meni je pomoglo, ne mora biti, možda sam to umislio, moguće, ali činjenica, ali stvarno lakše sam zaranjala, recimo te neke zarone sam imala preko 50 metara i lakše mi je išlo sa Pro-Plaxovima nego bez Pro-Plaxova. Isto tako mali hint, sva odijela, znači sva odijela koja imam, koja mi ih inače radi Tomo Vrdoljak iz Free Falla, su mi probivena, znači točno gdje su uši, sa iglicom malo užarenom, probijem 2-3 točkice tu prilikom, tek kada dobijem, probijem 2-3 rupice tu u području ušiju, tako da mi se nikad ne dogodi da me kapuljača slipi, da mi se stvori onaj potlak. Ja? A kako nosim Pro-Plax čepićevo uši, ne osjećam uopće hladnoću mora, tako da mi je to potpuno nevažno. Eto, za prvu večer sam odlučila odmah kompenzaciju. Ne znam, mogla bi sad pričati satima o kompenzaciji, petlje. Ovako, imala sam namjeru dovesti Tomu Vrdoljaka u goste, međutim prvo ja moram skužiti kako se ovo uopće radi, šta se radi, kako se radi s ovim. Sve je to meni čudno, ovo mi je u biti praktički prvo javljanje, ja? Prvo javljanje uživo i ne znam kako će ići. Planiram se javljati svaku večer. Planiram se javljati svaku večer od 5:30 do 6:30, vidjet ćemo. Danas će biti malo ćemo ranije završiti. Znači samo do 6 ima nekog drugog posla, a sutra bi mogli s nekim drugim temama. Ostavite poruku, ostavite teme o kojim bi mogla pričati. Bilo šta. Samo da je vezano za ronjenje. Znači, ne znam, tlak, pritisak, ronilačka odijela, tehnike perajanja, mada teško ću to ovako objasniti, da nismo u moru. Čemu bi još? Viš, ima dobrih tema. Prehrana i ronjenje na dah. Ima tu mnogo mesoždera koji se sa menom ne bi složili. Vis-a-vis prehrane prije, znači cik prije ronjenja. Ostavite pitanja koja biste željeli ili
u sljedećim temama, šta bi mogli sve obraditi. Ja ću se pokušati, evo potrudit ću se da dovedem nekog ronioca u gosta, mislim, da podijelimo ekrane, jel? Da skužim kako se to radi. I to je to. Evo, ja bi se za večeras odjavila. Hvala svima koji ste pratili, koji će pogledati ovaj video možda u narednim danima. Nadam se da sam nekom pomogla. Ako ko ima kakvih pitanja, može mi poslati e-mail sa nekim programi, komu treba neki program. Malo da ubijemo vrijeme dok smo u karanteni, da svi ne obolimo na živce, zato jer trebamo se malo zaposliti. Neke stvari znam, lipo bi bilo podijeliti. Evo, počela sam s prvim videom, nadam se da će nekom biti lakše, da će malo neko vježbat. Vidimo se sutra. Ja bi završila za večeras. Vidimo se.